Kübra Tavze. Aslında içinde bulunduğumuz süreç biraz daha önemli adımların atılması gereken bir süreç. Hani biz bu süreçte Kürtler olarak önemli adımlar attık ama karşı taraf devlet aynı şekilde bizim attığımız adımların aynısını atmıyor. Hani bu süreçte biraz daha devletin bizim gibi adımlar atması gerekiyor. Devletin ilk olarak Kürt hakkı Önder Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlaması gerekiyor. Çünkü Önder Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü tüm halkların özgürlüğüdür, tüm Orta Doğu'nun, tüm Kürdistan'ın özgürlüğüdür. O yüzden ilk olarak önderliğin ve tüm tutsakların bırakılması gerekiyor. İkinci olarak Kürtlerin kimlikleri, anayasal güvencelerin hepsinin sağlanması gerekiyor. Çünkü bu olmadan aslında bir barış sağlanamaz şu an. Navimin nevi paş navimin takmat. Gerek gavi peşi her yavur gerek azadiye serokati be. Azadiye serokati hatta ne be aşırı tücari şey ne be. Baveri devleti vani tücari ne ye. Tücari baveriya mı devleti ile devleti ali devleti şey ne bu ye. Çava ben jiboy seroke me hatta seroke me azad abi. Ama ali devleti tücari baver naken. Baveriya me tücari devleti tinin. Çava zamanı Türka ناسنما وان نقد خیه گرک مج نقد و زمان مج گرک ور ناس کردن الا دبستان دعوه ده her hali devlete gerek ver nas kırın zamanıma nasnamame. Zeynep Yıldırım. Valla benim düşüncem şudur, yani yapılsa daha güzel, daha avantajlı şeyler olur bu dünyada, ne bileyim. Hem barış içinde toplumlu bir huzur olur, hem de insanlar iç içe mutlu bir şekilde yaşar yani. Benim düşüncem budur. Umarım yani olur barış. نبی من نورتان یازار. ام بارش دخوازن، ام رندی دخوازن، ام گیب هفر رابن، ام بینه گوتی تشتک چه به کرمان جارا، کرمان جه یعنی برا نبی کرمانش تنه کردی پره، ام گی کردن. کرد آشتی دخوازه، بارش دخوازه، ام گیر رام نسر نگو، ام زمانی خواه بینه گوتی بکن، حرکت بکن گیب هفر، اما ایشالا و آشتی چه به و بارشی چه به و حبسی جوار نمال. ام بارش دخوازن، ام آشتی دخوازن، ام کردن، ام خودی زمانی خوانه. زاتن بارش سوریجی دا تشتک تنه حف حیش مهنه بارش سوریجی دبیجن اما تشتک تنه. گرس گو سروک کی مبر بردان، دامش کی بارش بینه گوتی بکنه، یعنی سروک حنی بردان بارش تنه. تشتک مرا نکنه حبسی مگید زندان آدانه. یعنی کسی میگه تنه ما تشتک بارش تعم نکنه بارش تنه. باوریم یعنی ام برای وگنم بین برکم تشتک چی به ام باور دکنه هم ام نیبی دولتی نگو اوج دیگه چت اوی ماده باور تنه یعنی نام دنیرنه حبسی ما گید حبس آدانه بنی زندان آدانه گیبین خواشن گیبین گوتی ایلاش تنه بینه گوتی دورگه درس نبنا معانا یعنی هر تشتای ما تشتک دست دولتی هی نه نادیه کرد دیگر رو بسر نگو کرد دیگر به دستی هر بگیره دیگر رو بسر نگو گید دستی هر بگیره گو بارشک چی به آنها بارش مارش تشتک تنه. آره مال خوردن نابه نه. ام دیگه گیب کانت لامیش من به هفرا. ام دیگه گرام نسر نگاه. ام دیگه به بارش سرجیه. وی غلامیش کن. یا سبای گیدش نابه. مرحبا سرچاوا زیقه یازاره. از 5 سال 5 سال. کره من حبسه ده. محمد سود سالی. حلوانه. عند 3 سال نی به وقابون جزا قابون. 3 سال نی به قاعدان او اگر نیاقی کتاب اگر نیاقی او سال اگر دریج کرد سال اگر قاعدیو 3 ماه زیاده کرد 3 ماه زیاده کرد 3 ماه قاعدان تاگر راگ نقرلی تاگر سسی ددانی نه 18 سال یعنی 18 ماه نگوریم جزا قاعدی تیره ظلم لی نه ظلمش از بارش دغازم از این بر حبس گی درکم نفرایی یعنی جزا قاعدن چرا بتالی تیدانه هم دومه برای بینه گوتی هر کس برای مال خواه جمزاری خواه جم دیو بابا خواه برای بابا دیقا نگری دولت بیا تمام بارش نوگن آسامه چه بارش نوگن ملت چی بکلمیش دیگه مثلا ملت بیا دیگه ایرو واره سوا واره ملت بکلمیش دیگه نوگنه دولت نوگه ده فریده یازار از غشتی دغازم رندی دغازم بر بحثیون ورن بردان ام تیلا مرن حرمان نما جاری دوی ام هرن از نکانن برواره بسه لو چه نکشاندن اسکنجه کشاندن احتیاج کشاندن ریه دور کشاندن چه نکشاندن هر تشتی
ایشالا قوت خواهی چه بده و رنده به و نه خرابه به خواهی قاپی خیری بکه خواهی قاپی رندی بکه و ایشالا گیبیک من رندی بکن خرابی نکن خواهی رندی بده چی بده قاپی خیری بده